Mu gihugu cya Kenya umwuzure wabaye mwinshi cyane utembana umumotari ubwo yari kuri moto yambutse ku ikiraro kibasha guhungabana abasha gutembana moto. Muramubona rwose yari yatembanaga na moto ariko abantu baza kumutabara bamutabara bwangu ubwo moto yari igiye kumujyana n'umwuzure. Yakurikiye moto kubera gukunda iby'isi yirengagiza ubuzima bwe, ariko ibintu biza kumugendekera neza ubwo yatabawe n'abagenzi be. Murabona ko rwose bagerageje kumurohora bafata n'ino moto barakurura bagerageza kumukuramo. Ese kuki abantu dukunda iby'isi kurenza ubuzima bwacu? Harimo abantu benshi bajya bata amatelefone muri tuwarete bakabaha amafaranga ngo bagiye kuzikuramo, bamwe bagapfiramo. Harimo ibintu bikomeye cyane. Murabona nkano ni imodoka yakoze impanuka mu mugezi wa Nyabarongo wahitanye. Iyi modoka ikaba yarahitanye umusore rwose uri mu kigero cy'imyaka 35 n'uyu musore rwose mu gihugu cya Kenya yaragiye kwitaba Uwiteka. Tukaba tubabwira ko igice cy'inyuma cyabashije kuboneka ariko igice cy'imbere cya kabine kirimo n'umushoferi kikaba kitaraboneka. Ciao.